tun hnai Israel le Hamas in biak na chu kalpui chhun zom le ni dona hei hian Gaza in ka hai ti top bei seina siam ani nate hu chuan intelligence chief chu Qatara Hamas rodna zir chiang turin atira Hezbollah chuan indona top ani chuan bei pui thlak na po ati top don ti a soi bok ani Gaza in ka hai ti top le Israel le Lebanon ram ri thu boi siam thatna tur bei seina chu nimin khan Israel intelligence chief chu Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Qatara tira wangin asang chho hle a Hamas in an Lebanon tangrol pol Hezbollah chuan in ka hai rodna po alo pom to thu hria tirani Lebanon pol official pakhat chuan thole ni khan Israel rama rocket zania kap ni in asoya hei hi an commander sang berzinga mi pakhat thina wanga bei pui thlak na tan Israel rama rocket zanian kap ti asoi bokani Reuters nena Gaza in ka hai thu thlung engpo manani vele he pol hian silayan met puak ngal don ti asoi bokani Gaza in remna omani chuan tuna tengin Lebanon in ka hai om don ni ti in official chuan asoi Gaza in ka hai ti top chung changa in biak na nei le thlakwa don lai mi man te chhuwa zalen tumna chu tunkar chung khan nasa takin kalpui tumani a Hamas in remna thutlung siam thatna tur ruwa manna siama Israel chuan ahma ti top to in biak na nei le chu chhun zom le in pei thua soi bokani Mossad Intelligence Agency ho tu David Bernie chuan ama chawin Doha Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani muturin azina thlakwa don lai indona ti top turin Hamas in arotna asiam te zir chiang turin akal ni in khan public broadcaster chuan senior Israel official ashil hemi chung changa hian report siamin in mu khomna masaber nei nuwa Israel a gir le a kar le lama in biak na nei le ni ang ti in Netanyahu office chuan Friday tlai khana soi tun hnaya Israel le Hamas in zom na nei le chung changa United States chuan bei sei sang taka nei ni in alanga White House chuan Hamas in ka hai rodna hnung ber chu hostage deal om thei tur framework siam na tan maso na ni thu asoya tun din huna chuan framework hi om to ni in ka hria a kalpui dan tur po kan ngei tu angai ni ti in US official chuan asoya Hamas atrangan thudon chu thil tha le huai sen thlak takania chu chuan din mun nen po in rem viawa chutiang bokin Israel mi te hnen atang pon in rem na du na chutiang bok chu kan hra to ani ti in asoi tunkar chung in biak na thila kalpui tlang theilo chu in rem na ma sa zo ka tanga apani na pakai dan chung changa ngai dan le in su deuh chu ni a thok harna hian Hamas in karuk chung zet in ka hai pon ani chungin kum upalam damlo le mei cheman te chhuwa tirte Gaza khopui tanga Israel in nu do tele Israel in Palestinian mi tangte a chhuwa tirna huama a tho ni na hian mi man lom zong talak chhuwa baka thito ruang te po lak chhuwa vekani dona indona ti to pani anga Israel chu Gaza strip atanga an chhuwa veka ngai don bokani face thumna hian Gaza sak thatna chu trana ni don boka inrem na masaber atanga a tho ni na in hlan kai hi tharuk chungin in ka hai masabera in biak na nei turani a inrin ton na tha ne na in biak na nei chhun zom zera ni chung chuan in ka hai hi kalpui chhun zom zera ni anga ma se Hamas chuan in ka hai ti top theina kong chung changa guarantee in tiam na ngher jok siama du thua soi ni nate hu chuan van tlang hriata chutiang in rem na chu a thleng don em ti chung changa arin lo thua soya October ni saria Israel khotlang lam naso taka bai ani ma kumsum ni don lai Gaza in kol tu pol ti chiat tum na na chu tho chhun zoma tiamani International Mediate Peace malak na nai tak Palestinian official chuan Reuters nena Hamas rodna thar hi Israel in pomani chuan framework agreement siamani thei thua sai Hamas chuan inrem na zia ma a Israel in ka hai ti to batum chu precondition angin a phut to lo ti soin ka ruk chunga in biak na ma saber nei chungin chu ati hlor thling thei dor ni ti in a sai White House chuan Biden le Netanyahu te hian thole ni khan
inrem na siam theina tur thutlungam thei chung changa Hamas ne na tanga chana an don dan an soi ho to ti soya nate hu chuan in biak na nget tak chhun zom le tura thuthluk na siam chu inrem na khartum na ni wangin Biden chuan lom omati thu soi bokani Israel negotiating team a thu don na pakhat chuan Reuters ne na dila oma ati hlotlin theina chance thataka ombokani ti in a soi Gaza in ka haiti to pani chuan Lebanon ramri a Hezbollah le Israel in kara in ti thiam lo na om chu ti top theini dona Hezbollah chuan Israel be na hi Hamas thlopna ni thua puanga Gaza in ka haiti to pani chuan an bei pui thlak na ti to padu thua soi bokani Group Deputy Leader Khalil al-Haya kai hroi Hamas palai chuan Beirut a meeting an nei na Hezbollah hroi tu Said Hassan Nasrallah ne na thil thleng thar berber te an hril ni in thudon nu chuan a soya a Deputy Secretary General Nem Gesam chuan Nimin Khan van tlang ma a Israel ne na in dona nasa zok nei an bei seilo ti a soya ma se englai po thil thleng thalo zok tok thaireng an ni thu a soya chumi thila po chuan anin pei reng thu a soi bokani he thu hi Russian outlets panik in a komna soin tun hnai hian in dona la in mung thaireng ani a chu wangin pol chu a cheber thleng thaya anin pei reng thu a soi Tel Aviv a Habima Square a Hamas in a man mitang te chung te chuan Israel hroi tu te chu inrem na siam wat turin an nge na kumsom pakomi liria bak nu sira bak chuan tun din hmuna hian dokana inrem na chu ti fel thei ani ti in Prime Minister chu hroi tu ni na le hoisena lan tira sign off turin a nge na ni he in biak na boina lian berle daudal tu lian ber pakhat chu nate hu tangrual sarkar far right faction chu ni a National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan tholeni tlai khan Security Cabinet session a char sang tak nein tangrual pola tanga chhuwa theina ni thu vo khan na pe a Israel rama media report te tarlan danin Ben-Gvir hian nate hu chu Defense Minister Yoav Gallant le top security official te ne na mi malin biak na an nei wangin a soi sel na sa hle a cabinet chu a mai kor mai le a in phen na thil mai ni thu a soi Givir chuan chiang taka soin Prime Minister Tran Zonga thil ti in thlang ani chuan ara chhuwa chu nangmani chawin tuar dona nangmani chawin ding don ni ti in a soya collective pon lama security chungchanga thuthlung na poimo tak tak siamna sarkar tel turin vote makta duai chan ve po ka hmulo ti in a sai Israel sipaita chuan an ramlua mek West Benga mi pasarian that Palestinian te chu Gaza rampuma Israel in mun rang be wangin mitam takin nunnan chan to a Gaza City Mekhazi le Niger refugee camp te po nasa taka bayan ni a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan Israel Mossad ho tu chuan Gaza in ka hai chung changa in biak na mediator te kom hnuwa Doha chhuwa san ti soya kar le lama in biak na nei le ani tur thua sai tun hnai loka West Bank khopui Jenia Israel sipaiten beipuyan thlak na Israel sipaiten Palestinian mi pasarian thata hi Israel sipaiten West Bank khopui le mun sang beipui thlak na nei wang ani a UNRWA how tu Philip Lazarini chuan Khan Yunis le Rafah Israel in Gaza Palestinian te chuana tur thupek tharapek hnuwa Gaza Palestinian te chuana tur chu ti top turin nge na October thlanhuwa Palestinian te in son chuana thupek ka chuana chuan tun tumami hi thu chhualian berani thua sai